pantah guys, udah dari tadi guys. Kecil dari sini nih guys. Nah, kita ke kebun dulu guys, ngambil limau guys. Wow, mantap. Keren nih guys. Nah, kita sampai guys di jalan Jepara saya guys. Oke. Oke, kita masuk guys. Apa? Kano, Ra. Pak. Oke guys. Kita sampai di Para guys. Wow. Ini guys, ini dia guys. Kita udah sampai guys. Seh. Mantap. Kita foto dulu guys. Ops. Kita ambil limau saja guys buat itu. Buat lepas dahaga aja guys. Ya. Oke. Lumayan guys. Agak busuk guys. Sampai guys. Kita ambil aja guys. Kita kantongi seberapa bisa guys. Mantap nih guys. Kantongnya seberapa bisa guys. Yes, mantap. Mantap nih guys. Oke, udah guys, kita kabur lagi guys. Udah itu guys, udah penuh nih kantong kita guys. Oke guys, mantep. Lepas dahaga guys. Sip. Alhamdulillah guys, segar guys. Oke, kita gas lagi guys ke Bukit Tinggi guys. Bukit Tinggi Kotoran Agam guys. Tak lupa bawa plastik guys, terpaksa dikantongi aja guys. Lumayan kan guys, treknya guys.